fa, scusa? Una cita para poder... Para eso. Y más o menos por el tiempo que lleve regular son 8.700.810 creo que es. 8 8 millones. 700.000. 8 milioni. Y a medida que el tiempo va pasando, Mucho. 9. ese el partido del fútbol. 9. 9, mucho. Ese es como el partido del fútbol. A medida que el Se tiempo non va pago, pasando, che succede? va aumentando. Se io non tengo denaro, che succede? Che devo fare? Aiutami. Pagar cuotas, una, no sé. Hay que llegar a una Ahora, la cita y tienes que pagar si quieres estar con la esposa. Sì, però non tengo ma 8 milioni è mucho. Perché il voto deve essere 4. 120 días, no 210. Tienes que pagar para poder estar con la esposa. Si no toca que te llegue a la esposa. Però se non pago, che mi succede a me? Tienes que pagar. Se non tengo denaro, sto domandando, presunta. Se no, non tengo, voglio... Una que se llama deportación voluntaria. Si fa espulsarmi aquí. Exacto, se hace la Non entro más più in pero Colombia. ya no puedes volver. Entonces la vas a dejar Pero- sola ya. Però per domandare tutto, posso uscire se non tengo? Se in caso non tengo, pago quando ritorno, se può? Pero tienes que hacerlo en el aeropuerto. Come? Tienes que hacerlo en el aeropuerto. In che senso? El día que vayas a viajar lo haces en el aeropuerto. Le dico a ella che pago más tardi. Se in caso io voglio... Ellos tomarán la decisión. Io, sí o sí, io pagherò, però sto prendendo per sapere tutto. 8 milioni è mucho, io sapevo 6 milioni, ma perché 8? Non si può fare 6. 2.000 euro. Porque eso ya lo arroja el sistema. Amor, pues ya, Eso ya no es decisión de... Eso el sistema lo arroja automáticamente. 2.000 euro, Ciuna, 2.000 euro. Scusami. 2.000 dollari, amici. Sono in TikTok, posso? 2.000 dollari. 2.000 euro, è mort vescio? $8 pesos, Ciuna. 8 milioni, sì? 8.700. Más o menos por el tiempo que tiene regular. Podría ser ese monto. Un'altra presunta, l'ultima. Se in caso io esco, no, non sto così. Se in caso io esco, non pago quando ritorno, posso sposarmi con ella? Porto, pagare l'ingresso se quiero. Sí. Sí, bueno. Pero como te dije, tienes que hacerlo en el aeropuerto. Sì, muchas gracias per tutto. Farò così, pagherò la multa. Ma un'altra, volete chica, io posso maritare qui? Claro que puede casar. Però devo, no, perché dicono che serve matrimonio in Albania, poi qui. No, solo qui. No. Para casarte en Albania con ella, lo puedes hacer. Pero tienes que traer ese registro de matrimonio apostillado y traducido al Apostiliato, español. sì, grazie. Grazie per tutto. Grazie, muchas gracias. 2.000 lek, Ciuna, na ndihmoni për 2.000 euro. 8.000. Ciuna, 2.000 euro na ndihmoni, Ciuna. O kushtrim sa janë 10 rëdha. 2.000 euro na fikën, na lesu për aty, 2.000 euro. Boqa bëtë, Ciuna, 2.000 euro, Allah. Gracias. 2.000 euro, Ciuna, të shqiptarë që janë gjithë botën. E morë dhe 2.000 leke, Ciuna. O dha, a i tha po si pagoj me spuls dhe kaq. Po mi, unë s'duhet marrë spuls nga Kolumbia, talë është tani tjere. Merë ti e spuls të i se dua unë. Unë thëmë duen 2.000 euro, ndihmoj shqiptarë të pagoj gjobën, a i thot merë spuls. Kjo që të marrë spuls, mos ty me Kolumbi, talë është tjere. Unë
ligjet kolumbiare. Dhe një tasëm to poje quna këtu të mbledhim lek. O robi, do t'i bëjmë to 2000 euro thua ti dha. Do ju luca gjitha ndimoni quna në PayPal në ndimoni dha. Edhe me Western Union 50 euro 20. Jo, do ju ka të njësha, po le, o quna, e lenë të mua betin e spushit, do të ndimoni e quna. Ay, bueno, se la invitó el loco de llorar. Tu iki unë nga Kolumbia, talësh ti, më trezit unë do vi prap vitin tjetër këtu e. Qa thot kjo, diq Kolumbin, se djek unë Kolumbinare. 2000 euro, bo qa bedha. 2000 euro, mucho denaro. 8 millones de 700. 8 milioni di pesos, Allah. Bo qa bedha, se miku truri. Andiamo a bere caffè che sono stressato io. Devo pagare la multa fino il 10, la gente mi aiuta. Tani o quna të ndimoni jo mua. 2000 euro. Na fikën unë 400 euro kam tëra në logari nga TikTok-u, i kam prish tëra. 400 euro kam ngellë fundit, vla. E tursi bjep lajmë, Allah. 2000 euro quna miku Zari, miku dhe Luigi ma prisën dhe Luigi se qa pati. Në kështë quna i lek në ndimonte, Allah. Nga trova u me shaqen isha miro dhe nga u zura u me shaqen, Allah. Zdesha unë. Do t'i bëjmë thot dursi. Që desha unë që u zura me shaqen, Allah, mi bëj budalli, bëj qefi njerëzve quna. Sa budall jam unë e quna. E pranoj e quna që jam budall. Dhe do një troqu e pranoj kam jam budall. Baje mi me tere bëj qefi, aha, qeshi. Trego 5 po unë budallun. Mere e mun. Po, që mu desh mo i zije me njerëzit, Allah. Tere qefi, po doj tërve i ka, Allah. Që mo zijesh me asjeta kesh mirë me tërë. Kapi ko pa mua, thot jo ty, thot. Po në ma qim kapi ko ka, Allah. 2000 euro, Allah. Do zijesha me Luigi, isha mirë gjunë të Luigi. Bajta uzura, shonti? Prishin pun njerëzit, qa do bësh, shu e ka jeta. Njerëzit e mirë, shu e ka janë e quna, shu e të fati. Qa di bësh? I nati është gjë e madhe, Allah. Uniko e s'po gjohen me mua se ma shtu një tjetër me Unikon. Ju fut një tjetër ati, Unikon si ta po mshan lunga mua. Luigi non c'è più perché ho litigato con Sciacchi e è sparito. Paola te ayuda. Único. Son los que más quieren tratar. Mira te s'po ma ndjena quna, bet qat bet. Sa u nga trova unë isha mirë.